tanda mensucikannya bertujuhlah Ramadan dua puluh hijrah Nabi pang badar masanya niyukan Yahudi tapi kebenaran tajigung jiku pengenabi Allah kabeh kebenaran tajigung jiku pengenabi Allah nabi dayu pergundang tanda pangan sikape bertujuh dua puluh hijrah Nabi pang badar masanya hanuyukan Yahudi sampai kebenaran kajian jiku Nabi Allah kabeh kebenaran kajian jiku Nabi Allah kakek kabeh pegan Nabi najidat tu bidalaya wahana sujud ta'atuhan salam ala ilahi Nabi lakabatuhan dumunang dalam perang badar Nabi nabunda Handarugan purung sakti Allah Nabi nuyuk pergundang tanda pangan sikape bertujuh Ramadan dua puluh hijrah Nabi pang badar masanya hanuyukan Yahudi kabeh kebenaran tajigung jiku Nabi Allah kabeh kebenaran tajigung jiku Nabi Allah Nabi maju dalam perang nejang takut sikape Hamzah dalam lakuan gerai sang besanang Abu Ubaidah berang pada ikon Nabi aku hadirkan pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi nuyukan gendang tanda pangan sikape bertujuh Ramadan dua puluh hijrah Nabi pang badar masanya hanuyukan Yahudi kabeh kebenaran tajigung jiku Nabi Allah kabeh kebenaran tajigung jiku Nabi Allah Ali bin Abi Thalib angkat jidatu pahlawan dalam tanah kadil bersihkan kafir ladun pangsan sekalan Sayyidina Ali Allah Nabi nuyupagundang tanda pangan sikape bertujuh Ramadan dua puluh hijrah Nabi pang badar masanya hanuyukan Yahudi kabeh kebenaran kajian jiku Nabi Allah kabeh kebenaran kajian jiku Nabi Allah nasib siapulah musawir Islam mati dalam perang badar di sinan titil bangke kabeh ladang madiku utang berpun bertumandang bendera urang Islam maju dalam perang sabi Allah Nabi nuyukan gendang tanda pangan sikape bertujuh Ramadan dua
perang Badar masanya Anuyu perang Yahudi kafir bermuhimpan Wajib kupang Nabi Allah kafir bermuhimpan Wajib kupang Nabi Allah tapi Nabi Muhammad tinggal nang Madinah Tunda perintah